KSA, KFA lapen KSYC asong tumpen plikebra trok ang deng Karbi Youth Festival ahut bike car ke vek keciri jiapan kapacini lapen kangri kangkrang pen kidun dede jiapan kecuningri. Dongkamugam Lightning Club pen plikebra trok ang deng Karbi Youth Festival along Paroi sira ingkoira po atas bin kipajirdun. Kardom nili Karbi prime time birda thanbang sami junaliti mungpi non birda ang ton pen artweek tha. KSA KFA lapen KSYC asong atum pen plikebra trok ang deng Karbi Youth Festival hut kangri kangkrang pen kidun de jiapan kachuningri. Lapen ang parta hor ki George de ji lapen dangni dang plikevek kachire jiapan kapachini an takali hotel kapangthir e jiapan ta kachuningri alam the nonjong birda nang pale. Plikebra trok ang deng Karbi Youth Festival ahud hotel long rakia hormumate hor ki George de jiapan kapachini lapen kangri kangkrang pen kidun de jiapan ta pachini ponthu lapen hotel adung arai kapangthir vet jiang parda bike lapen car hai huike ve kachiri jiapan pachini sengmira pangatum kapin khana teng pen ki klempon jiapan KSA KFA KSYC atum pen kachuning rita pado Plikebra trok ang deng Karbi dosunim so ronga je taralang sujutanga klamalong Halloween adim pen nang kewang duji lasila tumapan thang da kapasik saksedet ji lapen hotel do an da kapangthir jir pen kido jiapan pen ang pata lam kang lit kaning je jete jiapan nong mekiwan jiapan sengme rapang sub committee mai pu pen pachini lapen kachuning ripado pangsi diritum volunteer sub committee hin pen ingdeng Plikebra trok Karbi riso nimso rongaje ningkan surhinira ingkoi Harman nilitum hin pen hirjum pilo kasi nilitum kachunri kangtung lapuhen lo non penap ningi pen ke chengji tabang so Karbi sunim so rongaje ni po Harman tara lang so Karbi pulong kotopo hala bangso ni po ke pa duolong nili kachunri kangtung abisikoi desoi jang tuman nanitum kangri kangkrang pen cepelo chetsi meji lapen nanitum aking hongni aking hong pi kebek cire chetsi meji nanitum tuar mesen kedel nanitum ning hang ling kepacat ka nitum lida medati lapen bangso riso ronga je long kaprek habar pen tourist tum kakirang joji kasi alang nitum han editum hospitality je ilong so ndalaan si kacing kime laan si kacithan kacin mum tame kacing kime pu sepaklang dunang ji along nitum kangri kangkrang pen bang besi lam kang ni tahui ningje jede si kime ji tapen kulat bi tuman nitum kacungi kangtung kilalo nanglitum kulat cipang ki jir si kime ji nanglitum kasu harlong disposal plate mokha nanglitum war chu side si kime ji nanglitum methang kulat lo dustbin ci bisi ani bang la bangso dustbin along nanglitum lahoi disposal ci bi pen mate nanglitum me tame kai pen si ani bang masi cipang thir jinang ji lapen dili kacuni kangtung kelalo volunteers subcommittee hin pen instruction kipiating je lapu ke entry lo lapu ke exit lo ko tengsi VIP non lapen non VIP non lapen general tum non ani tum respect pinangji je volunteers to kaping khara tengsi si volunteers la bangso arong aji long litum kilang dun cari ji kilalo la bangso arong aji lang mesenangji hong men ke bang atum tame sorsa morsa videnangji tamang lasi litum volunteers a chairman penili jeng tu kenalo nitum rat tum tamen nitum volunteers tu nong nang sirap nang situ dun pen corporation nang pidun kong te ilitum la bangso ni pop Harman Karbi riso nim sorong aje ama ilitum mesen men patunang usni di la bangso media tu di kaning jepon asi ilitum pena penceng ti la li politum ning tarong nang pen kanang lunang di bon sa mitum chiphong nang ne chingcheng nang ne kangri kangkhang me ilitum chiphong nang ne West Karbi anglong dongkamugam Lightning Club atum pen thang ni phai kripli ani Plikebra trok ang deng Karbi risonim so ronga ji along Paroi sira ingkoira pho dustbin kipidun dongkamugam along anong ka thang klong Lightning Club atum pen Paroi sira ingkoira pho dustbin Plikebra trok ang deng Karbi risonim so ronga ji along kipidun Lightning Club amai pu seng don rong hang lapen chunbang kiridhon teror atum pen patir piponsi methang Karbi jutang jubat aphan kaching hon pensi akijoy pen check pen kaslam adasbin alang litum pen pidulo dustbin kipida masaya long Karbing long autonomous council CM tuliram ronghang arideng pensi ingpudun
lapen lapang so mai long MP Horen Singh be EM Mongor Singh Timung MSc Richard Tokbi KSS Mai Puchandra Singh Kro lapen Lightning Club along a klempang puatum chetong dun rinti Lightning Club and Suri Akardom nilitum CM ang cerap and ajok nilitum ningkan 2000 si mahang pathek la 2000 mahang pathek pen nilitum CM hasud VDC chairman lang nang cerap duno hasil pentai sports dot la pen nilitum nonda Karbi Youth Festival long deadly lason contribution kipi la putakali nilitum West Karbi long football cricket la high tournament bibom awareness ta bibom la pen plantation nakam da claim bom dong kam stadium long ta lapen school la hai long da plantation nakam claim pon bom nilitum club pen mate dak na chetu na chupate du na tum pusita me hajar hormu kecho hormu kuno je kewal nangji adim do la so dim long si war pen pangthir pon wetji pusi nilitum lightning club a hin ben tuning ripon AG Church Pen Sing Tirona Rong Dipu along Assembly of God East India Tumpen Revival Convention Amai Pitang Thang ni Pai Krip Liar ni Mesen Pen Mai Pikipe Juta Birta Ferangke Stefan Teron Pen Birta Nang Pale Assembly of God of East India Tumpen Revival Convention Amai Pitang Thang ni Pai Krihini Ani Pen ni Pai Krip Liar ni Ani Thoma Baha Mesen Pen Jaimek Pechun Assam Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura Lapen Sikkim pen ong dung delegate atum chetong dun lapen arna masai ki claim jiapan kang wai pona teng pen apuna chak choksi bang troksi tumapan speaker Reverend Pikato Kat General Secretary Assembly of God East India pen arnam angnu Reverend RPC arna masai ki claim pame jiapan Assembly of God East India keja atum an ahir jume hangpi pen puthot Reverend Samuel Khuma General Secretary AGEI ahin pen Hempo an Piponsi Christian a okavi lapen Kristo pen kaikita kajilang thekji lapen ki kroi kepang tir thekji apan than pachini labang so Assemblies of God East India Revival Convention ki bilakani tum state troxy pen jeneka Nagaland Assam Arunachal Manipur Tripura Mizoram Sikkim la penasan akaprek depende sitong seta amay bang ke state troxy pu amay ski seta kaprek ajaga pen du ula la sini tu marna mehirjume pen jok kaddo ko reven ordination kam la pen ke hempo an kicho la pen no tinta arna malun kilun tum praise and worship tum kilun pen jok alang litum munit tum anta keno tu anta aning chirui lo lapen me pon big lo lapen Karbi ang long Karbi akhai tum ching thur pon po pusini lining ki thelo program kiba problem আছে নি কিবা problem থাকে একো প্রবলেম নাই আমি খান তখন অরিন কৰাটো ইছলৰ ৰাজ্যটো ডাঙৰ কৰিব কাৰণে তিনা মানুহ খানকে মৰম কৰিব লাগে আৰু শান্তিৰে থাকিব লাগে এইটো হি তখনকে ভোটিং কৰি কিনে মানুহ খান শিকাবলৈ Normalom so porphan birta moing tonpiksena Turnon wangik petnon sokar biara doa kaching room nang jia por nang letang lilo tara langso jutanga klamalong Karbi jutanga songa hinpen chuning riponlo sankor kar biara doa na phang Karbi jutanga songa mai phua hinpen lamthe arju ponik tha Karbi jutanga song Mata Karbi Cultural Society kapatid people Karbi Rusiling Soro Maje non nangkeli jitang thang chitlo Nipai Crepe Open Creasil Kepan Likebra Thawang Deng Karbi Rusiling Soro Maje talon pamje pan Karbi jutanga song Mata Karbi Cultural Society tiria mai himpen chisip jidang polbo Romaje aklamalong Jutang kangthur pon anchot kali ilitum Karbi akhei dhorom lopen
Ratchari amo ci ur e pimpen Karbi rangte Karbi puning sigido tek jia pan lapen kewang jelang aporo hut Karbi ke farman ning siben somsuri amo karja pontu tek jia pan senili Karbi Cultural Society in Juniri Padikrim peneng la masuk pliker patron dan Karbi sim solo ai kar chuka tamong pon Karbi amlong panang tan kedo akar biya tum anstame nang cetong dunji nonamat akimia zonglo malidor made kacara long kedo akar biya tum kewa angia panchese kedang pomlo sonto se Arunachal Biswanath Seriali Kamrup kedo akar biya anstame alang tum maso le kebra thong den ka bizim so long je klar pen ke pachun jelong alang tum nang sera machidu Karbi jutang song cepaduk obino khaya raje pakarbo bangso joini Karbi risonim sorong aje anong tepik bino lasi wangik non wangik pet non ingdeng plike protrok Karbi risonim sorong aje katalona lo আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Claret Unisex Salon kichengsi sopinsu lapen soar luapan kipamada diem Karbi risonim so rong aje nang kilia pora hut Claret Unisex Salon ahinpen nang wan pilo isi warsai kime lake hair straightening 2199 hair smoothing 3299 hair rebonding 4299 lapen keratin 4299 ador pen longpon igji Apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepin dunni lasilabang so warsai kimi ahut nang litum tengne ne pin pen ali chuan dun ikha ning chipa bipe pin pen humri dam non la pen nang litum kemese nang thek longpon igji adem lake rong parpi rong berot iron bridge dung difu karbiang long kachini le tho chia phan humri ta me 6001213664 বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mo bibutot birta along wangtulo Holy Faith School hidipi along thang nipai kriki thom ani pen nipai krip ho anian ni thoma bha suri hini reng ko eninkan aparman annual sport meet kapang cheng pona birta katni salong birta nangle Kidam tang suri hini rakrit troxi aninkan pen ke parjab Holy Faith School along suri hini reng ko eninkan aparman annual sport meet thang nipai kriki thom ani pen kapatu kapang cheng Labang sukapatua mayalong alhisar puaman pen Karbing Long Autonomous Council Speaker Long Kitimung Chitong Dun Lapen alhiaman pen PWD Board Chairman Chris Rongphar lapen ratsai klem bang atum Chitong Dun Karbing Long Autonomous Council Speaker Long Kitimung adideng pensi annual sport meet alama ingtur ponlo rat amai pikipeman pon along Karbing Long Autonomous Council Speaker Long Kitimung pen labang so school of han scheme do an pen chirap chito dunji pusi school of principal of han aning pathetikang lapen chirap chito pen pete achara saita chunchi puta alang lipen kaning je pado pinpur me Karbing Long Autonomous Council Speaker a okapran ki memeyang bong pen stami kachupa pona teng pen kachitong dun mate apor kachipi dun apot school principal la pen than bang atum pen kachuru pajir Karbi prime time ang kelapons kang ton peiklo tumi thakmi ruang thu